Acts chapter 10 verse 44 to 48 sung hemuna Peterin thu again zo takina gentil telaka kasyam thutunga uchi takin pauthelwenon pawa wai zo takina Peterin amaute baptisma tang saka baptisma tang zo sakina ya gentil ten Peter tam ding in angin we hemuna dot nam thei le ya kasyam tho tang chenga pauthelwa paw to wai pauthelwa paw pen tuhuna a Christian ten poimo hi ai ke sin sangna ai pen i kula hi chi pen sin sak to ni diam chi don nam thia ai ke mi kata piang thak chiang a piang thari piang thalo thena dinga pau thilwa pau ngai hi chi bang le don nam thia he pen dong le ka chi zwala azia kai le he muna a context wai mun le wai hun bang ja ka wa ya pawa chi pen thei siam maksa ka ngaya khanna he muna gentle te pau thilwa pau ka siam tho tang wai a khat ve na hi why maina Jewish te nungzui te Pentecost nin pau thelu na pawi ka siam tho tang na yemuna pathiani na lat saksom le ayat saksom Jewish te maya ai le ya no ka siam tho tang pen ne ya gentle te ka siam tho tang pen khat pen sangzo khat pen niam zo tolo aki banga hi pathiani chi pen gentle te la ka le no Jewish te la ka hi chi wai a hil chian ut zong na hi zo yami kata piang thale pau thelu pau di chi pen hi zo lowina ya gen ut pen ika siam tho tang ki bang zen no te chi alat sakuna ai zo wai komina ya baptisma tang sak chi gen no na piang thak ma baptisma tang pen to ya piang thak zon ma tang pe ni enjwal le ka chia azia ka hile yemuna Peterin na lat sak banga mi khata piang thak ma hi baptisma na tang sak lo chi chiang te ki na langa kuchilowina apoi mo ka sak ma tel ka khat tu lai Christian te dinga ya Peterin thogian zo takina baptisma tang sak zoin ya mi pi ten gentle ten tam ding nang yen we bangja ka tam ding ang yen wa bangja Peter lai ding ang yen wa chi hi dot na lian ma kidong le ka chia azia ke le ya ei sap tuam tu lai tena ngi hodam na ke mi ngai poi mo asia i zen zalo ila tel hodam na ke mi ne ya himale ke in ei zo changina igin na pen wai sin na athuk ju se ma the na pe ni ki ngai poi mo khol lo ya tam zon himale heimuna Christian thak te na ngai poi mo banga piang thak tau pathian thei tau himale pathian anamu masapa Peter ama to anne khom ama to kiton khom athu direct ka ngai pa kyanga athuk sema theina diu lain cha zilu lai we ya hi banga e loini sin the discipleship poi mo dan tuna gente na zolding ina na piang thaka mi khatin gospel banga chin dong bang chin again dinga ai kele pathian kwa chinaw painon dong bang chin dong dinga mu thelo hi chi dong in la himale mu thelo pathian pen bang chin ka thei siam thei da chin na he naw painon dong ne bang chin na hil chian thei de hemuna gentle te piang thang ten a hi hoi ma maw le amu chan ma mo chu banga pathian ka thei ta himale thuk sem ka theu ta anung zui dira thuk semin ka thei siam nuam cha Peter man ta lai we nang le ken i thei tha de poi mo ka sakai le khanna piang thak chianga pau thelo pau pen piang thak i chiam te na hi zo na wai hun lai dinga na poi mo wai hun lai ya dinga thil tu ni zo tu huna tung te te chi nai azo ni na piang thak sa ten baptisma tang ni piang thak nai lo tang pe ki bang lo hi azo thum na piang thak zo nunga baptisma tang zo chen na nung zui di dan ni ki sin sak pi le tam pi tak ti ki mang tang tu to